misozi nta n'inyanja nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Misozi nta n'inyanja nta bihe byabuze umugambi kuzura. Tubaramukije mwese mushikara kudukurikirana, turabaramutse mwiyona mwaramutse bivanye naho muherereye. Turabakunda cyane kuri mikoro ya mbere muri kumwe na Pamphlet Nzira byose. Twaje turi kumwe n'abaza nkumi babigeme, turabakunda cyane, turanezerewe kuri no munsi. Reka tuhe ikaze uri mu buryo bwanje abaramutse. Amahoro y'Imana cyane. Reka duhe ikaze bebe Bella Gloria yongera baramutse. Ndabaramukite cyane, amahoro y'Imana baganze. Reka duhe ububafu bwanje ari we Safi Mbambura yongera turamutse. Ndabaramukije neza kandi bonjour, bonsoir. Reka duhe Maîtresse Kaboro nawe nyine baramutse. Amahoro gose. Murabona yuko ibintu byahindutse, baje bakunda isura, sinzi impamvu, sinzi ko baba bafunguye. Reka tugende muri kano karirimbo nta misozi nta n'inyanja byabuze umugambi w'Imana kujura. Twagiye Amisozi we, amisozi nta n'inyanja byabuze umugambi w'Imana kuzura. Ukuboko k'Uwiteka guhora ubashaka bose ntibagire. misozi nta n'inyanja nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura. Reka tugende hakujya muri mumvirize kano karirimbo gashishikare kabagwa neza kabahezagira. Murakoze cyane.
iyo mana we niyo yavuze iti isi nibeho maze biraba n'ukuriye urakomeye uko dufite mana iyo mana we yaravuze iti isi nibeho maze biraba n'ukuri urakomeye uko dufite imana ihambaye iyo mana niyo yavuze iti isi nibeho maze biraba turakomeye kuko dufite iyo mana ihambaye iyo mana we yaravuze iti isi nibeho maze biraba n'ukuri turakomeye kuko dufite iyo mana ihambaye imiraba we irabiraza irikimara imifira tema irabiraza irikimara ibibazo byose biraza Maîtresse Kaboro wodusigurira ino ndirimbo ngo ibihe biraza ko dufise iki arico natawe neza ndibaza yuko dutahuza n'abariko baradukurikirana babonereho. yashatse kuvuga ati gabaniriza akavarime gato yashatse kuvuga kujya ati ibihe biraza imirabu sindagitahura neza mu kirundi ariko ni no gishira nk'ingorane n'ibiki mu buzima ariko yashatse kuvuga ati jewe ntabwo ngira ubwoba kuko mfise imana ikomeye. Imipfunda ni nkaya uba ugeze mu gihe nk'ubu wabuze nk'amahera y'inzu ntubona aho uri buyakure wabuze akarasi uwo munsi ukabona mu masaha 11 zirageze ukabona nta nzira ariko iyo wamaze kwizera iyo mana nta kintu na kimwe kigutera ubwoba kubera ko ngo umugororotsi yorararira ariko mu gatondo impundu zikavuga niyo hahore uyu muririmbyi yaciye yandika aravuga gutya imirabiraza imifunda ikaza ariko kuko nizigiye imana ikomeye nta kintera ubwoba. Urakoze cyane nizere ko nabariko baradukurikirana bavyumvise aduhaye isuguro nziza cyane reka tugende ku ndirimbo ya nyuma tugiye gusozera ko mubandanye mudukurikirana turabakunda cyane. urufatiro rw'imana ruracyariho rwanditseho ijambo ngo uwiteka azabe urufatiro rw'imana ruracyariho rwanditseho abamubwiyemo barakomera banyeganyezwa urufatiro rw'imana ruracyariho rwanditseho ijambo ngo
ngo humura humura mwana wanje agucire imatsi mu biganza. Murakoze cyane turabakunda cyane. Safi urabona ko Kirundi yagituriye hakurya, reka tumusabe rero agira akajambo ababwiye kuri no show dusozera ko muri kano kanya. ndanezerewe gusa Murabona Maîtresse Mbambura ko yanezerewe n'Ikirundi kizi no musi cyamuguye neza cyane. Reka duhe Kaboro nawe agira icyo ababwiye kuri no show. icyo nababwira imbere y'uko Imana ibarema yabanje kubaremera Edeni, abasiribateri, abagore barimwo, abashomeri, ubuzi bwari burimwo, bamwe baraye inzara, ibijumbu n'umuceri n'ibiharage n'ibindi byose byari birimwo. Rero nta byo kugira ubwoba. No ku nkuma abasore barimwo, za bogari, babandi bato babandi bafite amataye, bamwe batayafise, bose bari barimwo. Rero ntukagira ubwoba, shikama gusa. Urakoze cyane, reka duwe na Aline nawe agira icyo ababwiye muri no show tugiye gusozerana ko kuri no munsi. yemwe numva mpimbawe rwose, ndahimbawe cyane rwose kumva ko urufatiro rw'Imana rugihari. Reka rero ndabashimire ndanabasaba Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane, reka duwe na Bella, Maîtresse Bella agira icyo ababwiye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.